Lijep pozdrav svima i dobrodošli i ovaj put na moj kanal. Dobrodošli u današnji video koji nije lekcija, nego je to u nizu nekih drugih sličnih videa koji su informativnog karaktera. Pa da vidimo i danas o čemu se tu radi. Naravno, prije nego što krenemo dalje, pretplatite se besplatno na kanal, lajkajte, komentarišite, podijelite sa vašim prijateljima ovaj video i sve ostale videe, tako da moj kanal dođe do što više ljudi koji trebaju i žele učiti slovenski jezik. Hvala unaprijed. Naime, kao što iz samog naslova, odnosno naziva videa možete zaključiti da ćemo danas govoriti o temi, odnosno upotrebi dva pridjeva koja su, da tako kažem, uh, u upotrebi jednako, ali uvijek se postavlja pitanje šta je ispravno. Da li je ispravno govoriti slovenski jezik ili slovenački jezik? Pa malo sam se pozanimala i po internetu tražila informacije i detalje, pa ću to danas podijeliti sa vama. Ostanite sa mnom do kraja videa i saznajte informacije. Prije nego što krenemo sa samim iznošenjem informacija i detalja, samo da napomenemo, znači, da su riječi slovenski i slovenački jezik prisvojni pridjevi. Znači kreću, odnosno odnose se na imenicu Slovenija i od te imenice potječu ti pridjevi, znači nešto što je slovensko. Ali opet, kao što sam već rekla, uvijek se postavlja pitanje šta je ispravno, odnosno koji je pridjev ispravno koristiti. Dobila sam i par komentara takvih, to pitanje na YouTube kanalu, šta je ispravno. Pa evo, saznaćemo u nastavku šta je ispravno. Naime, upotreba jednog ili drugog pridjeva prije svega zavisi, odnosno odvisi od toga koji je naš maternji jezik. Da li je to bosanski, srpski, hrvatski. Jer u Srbiji, odnosno u osobe čiji maternji jezik srpski govore slovenački. Osobe kojima je bosanski i hrvatski maternji jezik govore slovenski. U tom je razlika. Ranije se više upotrebljavao pridjev slovenački, što je označavalo porijeklo nečega što je iz Slovenije. A pridjev slovenski se odnosi na Slovene ili po novem Slavene. To je, smatra se da nešto potječe od Slovena, odnosno po novim podacima Slavena. Dakle, možemo zaključiti da jedno i drugo se odnosi na Slovence također, jer sve su to slavenski narodi. Ali evo, zato slovenački je baš ono nešto što potječe iz Slovenije. A opet, kao što već piše, da je slovenski se odnosi na Slovene ili Slavene. Opet i to možemo reći potječe od Slovenaca, odnosno iz Slovenije, jer i Slovenci su slavenski narod. Kao što smo već rekli, znači ranije se upotrebljavao najviše pridjev slovenački. Bio je zastupljen taj pridjev i u jednom, i u drugom, i u trećem jeziku. Uglavnom, smatralo se da to nešto potječe iz Slovenije. Ali danas postavlja se pitanje da li je ta forma ispravna, jer lingvistika je napredovala, neki novi su književnici došli, odnosno ti osobe koje se bave s tim lingvistikom, pa su našli neke nove te historijske knjige, historijske podatke i tako dalje, pa da vidimo da li je i po novom ova forma ispravna. Da vidimo sada neko opšte stanje sa tim državama i jezicima. Kaže, ako navedemo imena svih država koje završavaju sa sufiksom "-ija", ispred kojih je suglasnik "n", što je slučaj također sa riječ Slovenija. Znači ima "-ija" na kraju, ispred je "n". I znači dobit ćemo sljedeće rezultate. Albanija, albanski. Britanija, britanski, zatim Estonija, estonski, Makedonija, makedonski, Španija, španski i tako dalje i tako dalje. I sad ovdje već se malo to zapetljava, situacija zapleće. Zašto bi onda bila Slovenija slovenački ako vrijedi to pravilo za te nastavke? Ako je Albanija albanski, zašto bi onda bila Slovenija slovenački? Ajde da vidimo šta dalje se kaže.
Znači, univerzalno to pravilo za sve te jezike države vrijedi da se odbije taj sufiks -ija i dodaje se pridjevski sufiks -ski. Kao što smo već naveli, britanski, odnosno Britan smo odbili taj -ija, dobili smo Britan plus ski je britanski. Tako imamo i sa Slovenijom, znači Sloven, odbili smo -ija, dodamo ski je slovenski. Znači, lingvistički nema opravdanog razloga za upotrebu pridjeva slovenački. To je sa lingvističke strane, odnosno sa ti neki pravila, književni i tako dalje. Ako slijedimo sve to nastavak, onaj pa se ovo odbije, pa se ovo doda i tako dalje. S te strane, znači opet naglašavam s lingvističke strane, nema opravdanog razloga za upotrebu pridjeva slovenački. Ali, opet kažemo, jasna je i upotreba pridjeva slovenački zbog njegovog, da kažemo, logičnog značenja, to jest nešto je iz Slovenije, nešto potječe iz Slovenije. Pa tako kao neki zaključak da možemo reći, odnosno iznijeti taj zaključak, pa kažemo, možemo reći da je upotreba jednog i drugog pridjeva ispravna i ravnopravna. Jer kako kaže jedna poslovica, lingvistika snuje, ali narod određuje, što bi značilo svaki narod ima neke svoje navike i neki svoj govor i što je od davnina već tako, zato da vjerovatno ljudi iz Srbije neće nakon ovog videa početi govoriti slovenski jezik, jer eto, lingvistički je to pravilno, jer odbijaju se nastavci, dodavaju i tako dalje, a opet isto tako ljudi iz Bosne neće vjerovatno krenuti govoriti slovenački, jer to znači nešto potječe iz Slovenije. Video je informativnog karaktera, nadam se da se neće niko naći uvrijeđen ili nešto tako. Bilo mi je samo da razjasnim i mene je iskreno zanimalo šta je tačno, tako da sam se malo pozanimala oko tog, istražila i saznala u stvari da je jedna i druga upotreba, odnosno upotreba jednog i drugog pridjeva ispravna. Kao što ovdje dole ispod vidite, autorica ovog teksta, odnosno tog istraživanja je gospođa ili gospođica Amela Šehović, ima temu slovenski ili slovenački. Tud sam uzela informacije, uvijek tu možete naći na internetu ako vas detaljno zanima sve. Uradili su neko istraživanje pa su analizirali, odnosno su anketirali studente u Sarajevu, pa su tu ljudi bili naravno i koji govore materinji jezik srpski i bosanski, pa su to upoređivali i tako dalje. Uglavnom, ako vas zanima, možete naći dokument naravno na internetu, dakle sam i ja izvukla informacije. Hvala vam za vašu pažnju i za gledanje ovog videa. Nadam se da ste zadovoljni sa dobijenim informacijama i da ste, ukoliko ste se i vi pitali da li je tačno upotrebljavati jedan ili drugi pridjev, nadam se da ste sada vidjeli da je sasvim svejedno koji god pridjev upotrebljavali je tačno. Sve zavisi od navika i najvažnije je da se razumijemo. Šta god da rečemo, znaćemo na šta se misli. Želim vam puno sreće pri učenju slovenskog jezika i svako dobro.